Clear tu le ngai tha tu te kar thar tho tran ni chibai le vek ku le tun tuma chuan kar toping khe result lam kan clear le zoi anga chumi nu lama chuan football Thu Leng te le Globe Soccer Award an sem chung chang te po kan clear in kan ngai thla ho le bok don nia soita khang khan kar top lama in khel munom tak clear le tur om no la chung zinga chon English Premier League lama table ma shoi mek tu Arsenal chon point thum lo chuakin mi khwal team Brighton chu goal ni goal khatin an ne Emirates Stadium a in khel mu nom taka hian Gunners lam hian goal satum som pariat an neya Brighton hian goal satum riat nei thongin in khel boruak atang khop maya atop lama ero time delay atam deu ero in soizui atitam hle in khel mu nom taka hian minute ni na leka Gyokere sa ball shot chu Verbruggen chon thataka dan sakin minute lina bukayo saka chon dinglama train ball aron shot veleya Verbruggen bokhian adan sakle minute som palina dinglam se train bukayo saka chon box pon theta Martin Odegaard chu ball pe pheyen ani heng gola apet ngala dinglam kila ball hi moizeta lutin sikhat fain ma an shoi zuita ane minute somli palina Leandro Trossard ball cross chu saka chon low volley yen a lo chielo hemi ball per phei Merino chang goal a pet veleya Zubi Mendy chon lo kheng koi zavin a goal teu khop maya Verbruggen chon apeng chuak man lo ane minute somnga panina a goal le Declan Rice chon velam sir tang corner aron chui chu Brighton striker Ratar chon anlama atau luta Sydney fine Arsenal hian ma an shoi zuita ane minute somruk palina ratara ball pek atrangin ayari chun gola ashota goal ban pet per dopin ball per le thi Diego Gomez chun gola apet luta Arsenal tlarnung andem thei ome minute som sari parukna wafer chun ratar ball pe phein ani hian alo thai koi zawa yen kuba min te chun gola throi phei nga lian a goal ngei don ni hian alang man Mase David Roya chon bon zatin alo beng chuak man ane hemi nu hi chon time delay atam to angrenga lo te soitur zui talem lovin Arsenal hi avani zoka antrangta ane tian table tharbera Arsenal hi khelsom pariata point somni paninen achung bera anom zui zela Brighton nero tlatniam zelien an game khel nung panga chakni mel an mutalava point somni paline som pathumna an chuk thong in khel danga Liverpool po Arsenal ang bokin avan Mizo ka antranga goal ni goal khatin mikhol team Wolverhampton chu an ne he in khela hian Liverpool hian goal satum som panga an ne ya Ulsam hian goal satum kwa nei thungen Liverpool hi strum dang ang bokin goal sat chunga vioma se finisher tha an nei lo an tur deuh kan ti thayangem goal sat nga vioma se apoimo goal khungkonga an hlo cham ngun ang reng khop mai in khel pumpui thira po game thunun tu zok an ni ya an che sual teu hle thung Enfield ta in khela minute somni parungna McAllister through ball pek thatak chu ekitike chon tlan lupuin hun tha anei ngala velam sira ball tlan lupuin goal a shot goal ban apet per deuh dop mai minute somli pakhatna khe sa chon ding lama tlan fringpong ball pe phein ani hian ball rong cross phei vele ngalin Gravenberch suan Moiset main dinglam kila apet luta sikhat fain ma an shoi Ulsam hian an start le deuh chautin minute somni panina goal alut le ngal Ulsler nung tal boinang chingin ekitike chuan box chunga tan wirts ball ape pheya ani hian Ulsam taka goal khungin Sydney fain ma an shroya Liverpool tana a goal masaber ani sui bok minute somnga pahanna Andre corner pe thatak chu tolu chan gola alo tawa Alisson chon thatakin alo dan sak mase ball per phei boina chan gola apet zuile ngala Alisson tan dan man ngai na omlavin Ulslam hian ansipur ansu then zuita ane minute somru pahatna McAllister corner chui CLZ so Florian Wirtz gola pet phei ngalin goal mauta akal lo chia Liverpool tan uyom taktur ane hemi nu hian minute som sari pasarina Jackson chon dinglam sir tang ball rong cross in tolu chon ansipur suzo theina hun tha aneya
goal mau ta taulo deuh chia che hin All-Star hei chu awiyom hle hin arin nom hemi nu hian hun top rol deuh thoin gak po chang goal pan a pet pera hei bak soi zui tur om ta lem lovin Liverpool hi awan nei zoka an tang ta ani ti hian Liverpool hi khel som pariata point som thum panni nen trum thum chak zone ta yin table asang zol palia an lang chho ta an hne tak Wolverhampton lam ero point ni chau ne ro chuakin table mongbera anom zui ta zel ani Chelsea lam ero an mual Stamford Bridge tlomin mikwal team tun season a che thazet mai Aston Villa chang goal ni goal khatin an lo hne Villa soitang khan tun hnaya an che tha a game som chak zone to ni hin Chelsea an hne chi hen tum som pakhat an chak zone ta ane he in khela hen team pani ten goal shot tum som ai tam ve ve an neya game po amu nom ang reng khop mai Chelsea lamero an khel thadeu ni hin alanga avan doi zo kairo an tang ta thung in khel munam taka hen minute ni naleka Villa che chol nang ching kai seido chuan Palmer tan ball ada luta Palmer hian kul dapa ball la phain goal shot anei ma se goal mauta akal lo lava Villa team an va nei hle minute som pariat na kai seido chan velam sirat lang garna cho ball pe pheyin ani hian box bon thata ding Enzo chu ball a pe pheya Enzo Fernandez en gola chui phei nga lian a goal ngei don ni hin langma se goal mauta akal lo le chia minute som thum pasarina va nei anom ta Reece James a corner pe chu gola aluta tuti goal berngeti a hriat mai lo James si anlom pui sap mai Masep Joe Pedro goal khunga pum ani among morin ball alo tok zeu ani among goal tina te poni chu minute somli panhina goal par marchang goal a khungei do ni hin langman ma se Emi Martinez on thatakin adan saka minute somnga pariatna garna cho ball cross thatak cho mat senchon na kutin a khoi pal zau mai referee a ham lova Chelsea an van duai kan ti thayang chu minute somruk pathum na goal alu tange nge ya Morgan Rogerson box sunga tlan Watkins satan ball thataka da lutin gola a shot nga la Sanchez on thataka lo ben sakin mase ball perle thi Watkins sakeya bok a fu leya gola alut ta tho ansipur asut zuita ane minute somriat palina ding lama tra element sam corner ron pet so Watkinson velam kila thatakin atau lut leya ma an shwai ta der ane hemi no hian Pedro Neto chan hun thra nei le ma se Emi Martinez so apal tlang zolava avan doi zoka an tang zuita ane ti hian table tharbera Aston Villa hi khelsom pariata point som thum pakwanen pathum na anom zui zela mashwai tu Arsenal chu point thum chawin an phak lo zui zel ane Chelsea lamero point som ni pakwanen palina train pangana an chuk thung car top English Premier League in khel danga Tottenham Hotspur chuan Archie Gray a goal khung main mol nei to Crystal Palace chu an neya table point som ni panganen som pakhat na in suan chho ve nga len Palace lamero pakwana an chuk thung Brentford lam point ne na ron chang vele ta hian mikhwal team Bournemouth chu goal ni goal khatin an hne he in khela hen Brentford team tang Kevin Shayton hat-trick asiama Bournemouth goalkeeper Petrovicson an lama goal khat tilut pal bokin Bournemouth tana an golom chun hi Anton Semenyo wa goal khung anne tian Brentford hi point som ni paruknen pariat na anin suan chawa Bournemouth lam ero point som ni pani nen som pangana anom thong Saudi Pro League lama lut chho vele tadai hila car topping khel munam taka Al Nassr lam chun record thar ansiama Ronaldo angol ni akhung na in khel munam taka mikhwal team Al Khadot chu sithum fa in an ne in khel munam taka hian Al Nassr hian goal satrum som pakhat an neya Khadot lam hian goal satrum li nei ve thungen in khel pumpui thlera po Al Nassr an chung nung hle in khel borok tang taka minute som thum palina Joe Felix a corner pet so amri chon gola atawa athatok lo ma se amun taka lo Cristiano Ronaldo chon defender pathum kara tangron dok zokin goal akhunga sikhat fain ma an shwai zuita ane first half un top ma shet minute somli pangana Ronaldo hen goal sial big akhung le
dinglam sirtran Brozovic a ball ron lu pui a ron cross cho ake dinglamin Ronaldo hen alo kheng zewa goal moi tak khungin sini fain a team hima a hruai pui minute somruk pasarina ganama cross ball train Ronaldo hen goal a khung leya hat-trick siama se ganam hi alo offside awangin goal hi pom anitalova hat-trick asiam theina hun tha abo pel tlat mai hun top ma hret minute som ko palina Boshala borong cross thatak chujo Felix ong gola akhung ve leya sithum fa hian hna an chang zui ta ane tian al nasar hian record thar an siam ta Saudi Pro League chan china season tir azona game som an chakna ma saber record an siam ta ane ting Cristiano Ronaldo hin record thar siam bel chauta zelin footballer zin ko goal zakwa somnga paruk akhung tling ta ha goal sang khat khung kinga tumna ko goal somli pali chau amamo ta ane hein khelain Ronaldo hi man of the match a thlan ani nge ten calendar yara Cristiano Ronaldo hen goal som kli khung klin zi ana hi rum som pali anei ta kumin kumsa ni somni panga chung hian goal somli akhung kling le ta der ane hei mai ba ka hin Saudi Pro League season kalme ka Cristiano Ronaldo hi top scorer huanga omle tain achung bera a ta ane Italian Serie A lama lut vele ta zoi ila karto pin khel modom taka teibola ma shoi to Inter Milan in point thum lo chuak ram hin mol nei to Atalanta chu sikhat fain an ne he in khelain Inter Milan heng game an thunun tluan zaka Atalanta lam hen target a satrum khatma an nei lo nge ma senin draw teu khop maya an golom chun hi minute somru pangana Lautaro Martinez a gol khung ani ya hi Inter Milan hian mangrang kain point thum an lot chuak ti hian table tharbara Inter Milan hi khelsom paruka point som thum paruk nen achung bera anom zui sela Atalanta ro point som ni pani nen somna anom thong table pani na din mun lo mek to AC Milan po chakin mikhwal team Hellas Verona chu sithum fain an ne Hey khelain AC Milan tan Christopher Nkunku chan balloon trum ni aham pura balloon trum ni aham pur kan ti chang goal ni akhung ti na ane ani ba ka Christian Police chang goal khat akhung ve boka harsalu tuklo hian point thum an lot chuak tian AC Milan hi point som thum panga nen pahni na anom zui sela Verona lam ero relegation zone som pariat na an chuk thong Teibola pathumna din hunlo mek tu champion line ni bok Napoli lampo chakin mol nei to Cremonese so Sydney fain an ne hein khelain Napoli tan United na andolava an nol no Rasmus Højlund chon minute som pathumna le minute som li pangana teng goal khungin atim hi achak puya point hum an lo chuak tian table tharbera Napoli hi khelsom paruka point som thum palinen pathumna anom zui zela Cremonese lamero point som ni pakhat nen som pahni na anom ve mek bok Juventus team lampo chakin season kalmeka che thatok lo tu nai ronin siam tha chho mek Juve lam hian an king pui mol nei tu pisa chu sini fain an ne Juventus team tan Pere Kalulu le Kenan Yildizen goal an khunga harsalutuk lo hian point thum an lo chuak tihian table tharbera Juventus khel som pasaria point som thum pahni nen palina anin suan chawa midang ain khel khatin an khel tam thong pisa lam ero point som pakhane som pakwana anom zui ve zel bok in result le fixer lam chukal san taila Globe Soccer Award an sem chota ka lut chhaule dorang o kan soitak ang khan UEFA, UAE Pro League, European Club Association, European Association of Football Agent tena anbuat sai Globe Soccer Award chu ni sang khan sem chu anile ta he choi moina an sem chu ale ta ka hian soideu purpur mai ila mipa player thabera hian Ballon d'Or le the best FIFA award ta thlan lim Paris Saint-Germain forward Ousmane Dembele chu thlan anile ya aphu hle te po kan ti thayang chu mai chelama thabera Barcelona forward Aitana Bonma ti chu thlan ni ve bokin best coach of the year Paris Saint-Germain team champion puitu Luis Enrique chu thlan ania emerging player of the year Desiree chu thlan ni ve bokin best Middle East kanti Middle East player thabera Al Nassr forward Cristiano Ronaldo chu thlan ani ve bok
heng ba kain mi pa football club thabera Paris Saint-Germain chu thlan an ni hia meichia team thabera Barcelona chu thlan an ni ve bok midfielder thabera hin Paris Saint-Germain midfielder thazet mai Portugal international midfielder ni bok Vitinha chu thlan an ni hia best forward of the year Barcelona forward Lamine Yamal chu thlan ni hin agent thabera George Mendes chu thlan an ni ve boka best board president Paris Saint-Germain team nei tupa Nasser Al-Khelaifi chu thlan ni hian Maradona award kan ti football thiam antia hian Barcelona forward Lamine Yamal chu thlan ani ve bok heng ho ba ka hian best sport comeback of the year Monaco midfielder Paul Pogba chu thlan ani hia mipa team thabera Portugal chu thlan ani ve bok best career award antia hian Nakata Japan mi le Andres Iniesta te thlan ani ve bok choi moinan hlan te hian anphu kan ti hlomem le football Thu Leng lu chho don o ton trom chu Jurgen Klopp chungchang reset soi tang hian bul tran don ta ila Liverpool team ta na loin lan to reset chuan Jurgen Klopp hi club en kultura akir karing to lova alo sei to angei khan ani hi club lama chun akir karing to lo ani Liverpool team en kolakir turang te point du viewma se akir karing to love ke ka ngai dana alo song to ange hin ram ain kol karinga coaching alu chile ni point hai hi atum karing ani na taka chon England team hi en kol se an that karinga chu chu athendik po ka be seitin reset chuan asai Vitinha point thu thar ron nei vele ta hian John Neves ne na tun hnaya an that chungchang an zona chu achanga Vitinha chuan hetianga tha temin soi hi kan ta chon lomam tak ane kan football zin kong mor kan bo khuna Xavi le Iniesta te ne na soi kop kan ni chuan kan tan alomam le yang mase tun din huna chuan Iniesta le Xavi te huang khachukan la phak lo khop maya an level thleng tur chon ti tur kan langa hlein ka hriatin Vitinha chuan asoi Bayern Munich lo na khel mek Jackson chungchang apo thu tharon omvele ta yin agent Ali Barat chuan Italian club atang somna anmu thu asoi Ali Barat chuan Nicholas Jackson hi tun din muna du tu anei lian khop maya nipui transfer kongka kharta ka po khan Italian club lian tak atang somna kan mungei ane maseni hin bayan pan adu tlata chu chu ke ni lampoin bo zui nga lin kan ti hlotlin sak theita ane tundin huna Italian atang hian som tu kan nei nge ya Italy hi engtikai mochon kan pan karing ti hin asoi Bayern Munich anghetin senglu antum lo ni ngei turangai ane United team ne na soizom lo mai Portuguese midfielder Ruben Neves point thu thar aron neya alan dana chuan Real Madrid ne soizom anni chu thudik lo a ang ta hle hemi chungchang hi Spanish media te chon antar langa Real Madrid thian Ruben Neves lam an hoilo thu le sengnu tumna an nei lo thu an soya news trend khat phei chuan Ruben Neves in Real Madrid avabia a Real hian an lo nol ni in an soi nge nge enga po chunita se hei hi chu English club ama du tu te tan chun alomom lam ni tura ngai ane club lian tena sengnu tuma an hel na sat mai ma gai point ni jang khan thu thar aneya Crystal Palace so kumin season kalme ka chuasan atum lo thu le season to pa lo lo chu atum thu asoita ni hin alang kan hria tangin season kalmek ato phuna gei hi free transfer in aduber club azom theido na Bayern Real Madrid Barcelona Atletico Madrid mai ba ka English club lian tele Milan ten senglo antum me ka khwelam nge panang ti hi zo na ani chho mek ane season kalme ka chuan Palestine ain lan tluan anga season tharlama free transfer in aduber club zom atumta ang le Roma team tana inland mek French midfielder Manuko ne point thu tharon nei vele ta yen United team chen senglu antum do na classic nilavin nipui transfer kongka lawin hongle tura Manuko ne hi senglu antum don ane Manuko ne hi tundin mona football player thachomek anti zingami ane hiya du tu nei nualin United team po hin senglu andu thu an soi vele ta Raheem Sterling point club thar anei don ni hin alanga
transfer kong ka lo in hong tor January ya Newcastle United chon senglu antum do na aman atan hianin ingzat nge the chu antum soi omlem lo ma se lo na ho antum ni hin an soi Chelsea lampo hi an ngei omve ang reng khop maya an chor du mi lo Raheem Sterling mana hian pau million som ni vel chu an la phut ni hin an soya Newcastle United hian lo na ho antum zok arinom United forward Jose Zirkzee point thu thar aron neya zirte hian United team chu san tur hian somna omte chu o tin achang tatlat mai Zirkzee hi United team a mun achang tam lova hemi wang hian chu atum ni in an soi chho mek ama simlen tu lam Syria Italy lam hi panle atum do ni in alanga Roma somna po apom thlap to ni in an soi aman hi pau million som thum panga vel ni turangai ani Manchester City le Arsenal tana loin lanto Manuel Adebayor point thu thar aron neya Jamie Carragher chunna takaron kapin I trophy cabineta Premier League no moi om lo tin akap zau mai Adebayor chuan ani hi atong du khop maya Premier League ka champion mi lovin champion theidante asoya chu mai ba ka Mohamed Salah po aza lo hle hanen ta ula Mo Salah hian engkim Liverpool tan ati ane Premier League no moi achoi puya tin Champions League no moi po achoi pui bok legend dik tak kan soidon ani chuan Mohamed Salah hi ani nge yang Premier League ka top scorer te ani ya best player a than ani bok a trophy choi pui sa te po khan enta ila in chuan na tham atling nge yang Carragher ero Premier League no moi a cabineta engma aum lova ma se trong moi lo tak takin atronga Salah po aza lo hle ane thil mak tak te po ani sok hial ane kangai dana chung Carragher hi ngoi mak se afu in karing ti hin Adebayor chuan asoi Adebayoran aka sheptak Jamie Carragher point thu tharon nei vele tain United team chungchang angai dan chu aron soya Sky Sport Friday Night Football a hemi chungchang hi soyin United team chuan UEFA Champions League qualify an harsat arin thu asoi Carragher chon United team hi han enta ula season niamta anche dan in shetlang vek anga top 10 apo anom phak lo ane komin season airo anron kang reta achan ber chu European competition an khel lo wang ane choti chungpo chon harsatakin league hi an machon ani ya chu wang chon he team hi kada sang ri lo hle top 4 a hi anta chon a harsatura kangai ane European football kan hanti angchi shrim ero conference te chu antan chance om thei ome tundin munairo table atanga han chut chuan Aston Villa antra ma abak team pathum te thadje in shetla ngang chu United team tan chun ahar sato hle in karing ti hin asoi Reece James po Aston Villa laka anchak lo nu khan thu thar ron ne hin team captain Reece James chuan shrem kha kan phu ani achan chu gol ni kan chhuat kha en le ta ila chhualo thei reng ani ya kan chhuwa thosi ya chu kanin thla dawang ani thayang chu tuma hansoi sel kan nei lem nova ati mangpum pui hian shrem kan phu wa chu kan mutareng ani kanin thla da in kai chuan ka hmuwa kan tumpui ten min ron shrem ta kha alomom lam zok ani he kan game khelle turai ro ril ru zong kan pek angai do na engkim aharsa Premier League phei chu khovela inel na har saber ani ya kan ril ru zong kan pek to ka be seitin Reece James chuan asoi Liverpool lampoin ni zang khan thu thar ron nei court of site in atarlan dan chuan kamavin ka chu senglu antum do na Real Madrid a hlim to lawanga an soi mek mana hian Euro mak ta doi somsari chu the chu anin huam ni hin court of site hian atarlang hei mai ba ka hian Liverpool hian antlar hnung lam thuam chak an tumna konga Bastoni chu senglu antum do na Inter Milan defender mana hian Euro mak ta doi somko panga vel chu the chu antum ni hin an soi Bastoni hi Inter Milan a anget angreng khop maya Liverpool hian an senglu theingem ti chu zo na lian tak ane Manchester United point thu thar an ron neya amoriman mithar singlu atum lo thu soima se an senglu tho ero arin oma chumi tan chon afcon kalme ka che thatak mai
Auxerre center forward Lassen senior coach senglu antum thu puan ani ya Mali international forward mana hian United hian sum the chuanwal antum ni hin alang League One club Auxerre team tana inlan mek Lassen hi Afcona ache chelo khop maya du tu nei nualin United team po anron lang vele ta hlol mai Footballer legend ro puiti kan hriat reng to tur Uruguay international center forward thazet mai kum somthum pasaria upa Edinson Cavani point professional football chu acho san thu ni jang khan apuang ve ta football chu a mangai thu le engtika ma football chu a thei hil to lo tur thu asoya football chun anun athak danglam thu le football chu engtika ma a thei hil lo tur thu asoya football a khel chunga ama lo troyom tu te coach mai ba ka football player a khel puite chunga alom thu asoi Edinson Cavani hi Uruguay rama salto hmuna kumsang khadzako somriat pasari khan alopia nga footballer zin konga hian Danube team tan boltranin hemi nu hian Palermo tante Napoli Paris Saint-Germain Manchester United Valencia le Boca Junior tante akhela Boca Junior tang kumsang ni somni pathuma tanga inlan tranin football acho sanni thleng hianin he team tan hian akhela Boca Junior tana khel chung hian football khel acho san thu apuang ta ane Cavani hi football azin konga ache that ber na Paris Saint-Germain tan tum zathum pakhat ain lan mana goal zani khungtling manin Napoli tan tum za somthum pariat in laning goal za pali akhunga United team tan tum samnga pakwa in laning goal som pakwa akhungtling bok heng bak en Palermo tan goal somthum pasari athok chuaka Boca Junior go somni pakwa khung man bokin Valencia tang hang go sari akhunga Danube atlap masaber tang hang gol khat akhung tling man bok heng bak en football azin konga hian Paris Saint-Germain hi choi moina thanem tak a choi puya Napoli le Danube te choi moina don pui bokin Manchester United tan a khelai khan Europa League final alo hruai thleng to bok Andram Uruguay hi Copa America trumkhat alo champion pui to bok ane heng ba kan mimal choi moina thanem tak alo dong to bok Cavani kan ui hlomem le Spanish media ten Antarlan danin Vinicius Junior malam hun po achiang lo chhosela Brazilian forward hi Real Madrid chong contract har anzia pui thei ngei don le don lo an soi thei lo thu ti chiang ta hian Vini po hian malam hun tur a hriat ri lo thu a soi zui bok Ole hatichin hatun romatan chon ni mai sai clear to te channel mingai lut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe loma tan mihan lak pui leula thungai nom tak te nin mu chho le zel te po kan tum don ne